nedelja, 18. maj 1986. godine. Proslava 8 vekova manastira Studenice, našeg najznačajnijeg srednjovekovnog kulturno-istorijskog spomenika. Tačno u 8 časova, na prostoru pred manastirom, u prisustvu preko 100.000 posetilaca, počela je velika liturgija uz učešće svih pravoslavnih arhijereja iz zemlje i inostranstva. Posle toga održana je duhovna akademija u prisustvu političkih uglednika i poslenika u kulturi. Na ovaj veliki religiozni scenario nadovezalo se studeničko kulturno leto sa bezbroj manjih i većih pozorišnih, horskih i likovnih manifestacija i trajalo sve do velikog oktobarskog simpozijuma na kome su učestvovali najpoznatiji istoričari umetnosti, konzervatori, restauratori, paleografi iz celog sveta. Ime Studenica dolazi vam mnogo ranije. Dolazi vam u susret najpre sa šumom, sa arijom reke koja se zove isto tako, Studenica. Kad putnik pođe od Kraljeva Ibarskom klisurom, pa od Varošice ušća krene uz brzu Studenicu, na 11. kilometru odjednom pukne pred njim taj prizor, taj bogom dani filmski total sa manastirskim kulama i bedemima, taj zamršeni kompleks crkava i konaka. I onda vidi kako je to prisojno mesto koje je jednog ovakvog dana, davne 1186. godine, raški veliki župan Stefan Nemanja izabrao za svoj večni spokoj i za svoj manastir, kao neki presto sa kojeg se nadgleda i vlada i posle smrti, stenjem, vodom i biljem. Ovim gorama i strmim drumovima, kroz svečane kolonade zasenčenih borova preko gazova divljih reka, kao ova dva konjanika danas, jahao je onog dana pre 8 vekova, praćen svečanom dvorskom svitom, Stefan Nemanja, da još jednom pogleda ono pitomo i ocedito mesto za svoj manastir. Biografi kažu da je bio dotle povratio Zetu, Hvosno i dolinu Drima, zemlje oko Peći, Sitnicu, Labi, Lipljan, Dubočicu, krajeve oko reka, Pomoravlja i Levča, oba Pilota i Patkovo. I na 100 kilometara uokolo prostirala se njegova srpska država. Dva slučajna konjanika koja poslužiše kao uvod u atmosferu studeničkog predela, braća su Dragiša i Dragoslav Đorić sa malim unukom Dejanom iz okolnog sela Brezova. Rekoše da ćemo danas retko sresti dva brata kao njih dvojicu koja se nisu odelila, žive u slozi i porodičnoj zadruzi i da bi htjeli da se to nekako čuje, iako je film o manastiru Studenici. I tako ih poslušasmo sa nadom da se sa malim zidaju velike ljudske želje jednog naroda. U žitiju svoga oca Sava kaže da je Nemanja ovo mesto i od ranije znao kao pusto lovište zverova i kako je, kad je lepo otaljao velike državne poslove i uspešno završio ratove u zemlji, postigao oslobođenje od Vizantije i obnovio državu svojih predaka, a onako već omudro izašao u mir i jesen svoga života, doveo na ove tihe, skrovite padine iznad reke vešte majstore i klesare odnekud, valjda s Primorja, i započeo podizanje glavne crkve posvećene Bogorodici Dobrotvorki, a pored nje i konake i ostale zgrade za život monaha. I sve bi sazidano, od malog do velikog,
kako piše sin mu Sava. A Nemanja uz to još podari manastiru sela i imanja za izdržavanje, a crkvi ikone, časne sasude i knjige i rize i zavese i sve bi upisano u zlatopečatnu povelju koju prepisaše i na zidu crkve. I sve to u znak zahvalnosti. Zašto li je Nemanja zahvaljivao i u ime čega? Možda se sećao svojih srećnih pobjeda, možda i onih najmračnijih trenutaka posle jednog poraza. Tada je nateran da na očigled svoga naroda iz daleka prilazi na kolenima oholom, prezrivom Vizantincu pobedniku. Nemanja je ostavljao za sobom dug, krvavi trag, ali možda je već tada poraženi bio pobednik. Nemanjin smerni priklon sa maketom hrama u ruci još se dobro vidi, ali lik Bogorodice kojoj daruje manastir davno je izbrisan, kao što su vremenom uništene ikone i druge vrednosti, kao što ni od Nemanjine povelje, ni od njenog prepisa na crkvenom zidu nije ostalo ni traga. Skele koje su još stajale oko crkvenih zidova, kuckanje zidarskih čekića i povremeni sunčani odblesci na novom limu koji su polagali po krovovima, bili su očigledni svedoci da je i ovoj građevinskoj i zidarskoj sigurnosti kojoj smo se toliko divili trebalo malo pripomoći. Čini se da nema čoveka koji ovamo dođe, a da pre nego što uđe u Nemanjinu zadužbinu, to prosto svako mora, ne prevuče dlanom po ovom mermeru sa obližnje planine Radočela koji je najpre rezan, pa glačan i pretvaran u tesanike. Jednostavno da kao ovaj mali gušter oseti njegovu toplotu, zagleda one dubinske, plavičaste i ćilibarske puteve minerala, da švrljajući okolo možda pronađe ugreban laički crtež ovog ornamenta, ovog cveta ili ovog preciznog crteža za kupolu koja je, eto, sa celim zdanjem odolevala vekovima i mnogim nevoljama. Oni koji znaju da, poput okrnjenih likova sa ovih konzola, zure u iščezle vekove, možda mogu da izazovu pojanje dalekih vizantijskih horova. Oni pak drugi, nepoetičnije i radoznalije glave, oni koji vole da porede, pronaći će možda kako su, na primjer tamo u Evropi, u isto vreme kad i Studenica, započete velike katedrale u Kelnu, pa Notre Dame u Parizu, a završene tek sredinom 19. veka. Kad se Stefan Nemanja na državnom saboru 1196. godine odrekao prestola i posle gotovo 4 decenije uspešne vladavine zamonašio se i kao monah Simeon ušao u svoju zadužbinu Studenicu, ona je već bila sazidana. Nije trebalo čekati ni 10 godina da građevina bude gotova, a idućih 10 da joj zidovi budu naslikani i ukrašeni freskama. Ali predavši vlast i naziv velikog župana svom srednjem sinu Stefanu, Nemanja je samo 2 godine proživeo u Studenici razmišljajući o svom ovozemaljskom kraju. Otišao je u Svetu Goru, gde se pridružio najmlađem sinu Rastku u monaštvu Savi. Vratio se u svoju najlepšu i najsjajniju zadužbinu tek posle smrti, kada je Sava preneo njegove mošti
i sahranio ih u Bogorodičnoj crkvi, gde je osnivaču Studenice već bio pripremljen ovaj mermerni sarkofag. U Studenici su docnije, kraj Stefana Nemanje, sada Svetog Simeona, sahranjeni i njegova žena Ana Dandolo u monaštvu Anastazija. Zatim je tu sahranjen i sin, najpre veliki župan, a potom kralj Stefan Prvovenčani, koji se također pred smrt zamonašio primivši ime Simon, pa je tako već od 1228. Studenica postala i grobno mesto Nemanjića. Sava je dakle dobro znao šta znače ti sarkofazi, to saborno mesto mrtvih kraljeva. Sava će posle smrti svoga oca nastaviti istim onim žarom, ali ne zakidajući i ne želeći materijalnih izdataka, da dovrši Nemanjinu zadužbinu i umetnički i ideološki. Njegova direktna briga da se očeva zadužbina oslika nalazi se zapisana visoko gore ispod kupole, gde između ostalog stoji: ovaj presveti hram prečiste vladičice naše Bogorodice sazdan bi veleslavnim velikim županom Stefanom Nemanjom godine 1208. I mene, koji ovde radio, pomenite, Savu grešnog. Studenici se, dakle, te 1208. i 1209. godine prvi put u srpskoj umetnosti pojavljuju natpisi na freskama na srpskom jeziku. I to deceniju pre nego što će 1219. biti ostvarena samostalnost Srpske crkve. Bilo je to vreme jedne mlade države kojoj se mnogo žurilo, a u toj stvaralačkoj vatri začinjale su se velike stvari, kao što je program studeničkog slikarstva, u kojem će se već nazreti buduće osnove duhovnog i umetničkog života čitave Srbije. Nemanjina građevina dobila je završnu siluetu, ili bolje reći produžetak, tek 1234. godine, kad joj se kralj Radoslav, Nemanjin unuk, a sin Prvovenčanog, priključio svojim ovozemaljskim darom, dogradivši uz Nemanjinu crkvu spoljnu pripratu. U njoj je bila krstionica, a dve bočne polukružne kapele dodate su na jugu i severu. U južnoj kapeli su očuvane zanimljive freske koje tumače ideološki program Srpske nezavisne kraljevine i Srpske autokefalne arhijepiskopije. Jer porazima Vizantije i vladavinom Latina ostvareni su bili uslovi za osnivanje kraljevine 1217. a 2 godine kasnije i autokefalne arhijepiskopije. Na tim scenama, dakle, u maloj i južnoj kapeli, Sveti Simeon Nemanja, sada kao predstavnik Nemanjića u večitom ovozemaljskom carstvu, prima molitve naslednika koji mu prilaze da bi bili privedeni Hristu. Stefan Prvovenčani, već pokojni od 1228. privodi ocu svoga sina i ktitora kapele kralja Radoslava, držeći ga za ruku kao što su u vizantijskoj umetnosti Bogorodica i hrišćanski svetitelji držali za ruku i privodili Hristu svoje zemaljske štićenike.
U toj istoj kapeli je istaknuta i važnost autokefalne srpske crkve preko niza portreta njenih prvih predvodnika, Svetog Save, pa Arsenija i Save II, inače četvrtog sina Stefana Prvovenčanog. Ti postrojeni istorijski portreti srpskih crkvenih velikodostojnika svedoče o tradiciji srpske crkve kojoj će od sada na čelu stajati domaći ljudi, birani u Srbiji. U južnoj kapeli prvi put je naslikano žitije Svetog Simeona Nemanje, a izabrani su samo oni događaji iz posljednjih godina njegovog života koji ga predstavljaju kao pobožnog i smernog monaha koji odlazi u Svetu Goru pa sve do njegove smrti i prenosa moštiju u Studenicu. Na tom prisustvu Svetog Simeona Nemanje uz likove Bogorodice i Hrista verovatno se i osnovala ideologija nove srpske srednjovekovne države. Verovatno je da je u pripremi ovog živopisa učestvovao i Sveti Sava. Pred proslavu 800. godišnjice Studenice, mnogi konzervatori i arhitekti raspravljali su da li je fasada priprate bila malterisana ili ne, da li je bila obojena terakot purpurom ili ne, da li je treba ostaviti ovakvu kakva je sad, sa ogoljenim kamenom, ili usvojiti ovakav predlog arhitekte konzervatora. Sveti Sava se verovatno brinuo i o ukrašavanju, danas, 1986. potpuno restaurirane manastirske trpezarije, ali od njenih fresaka ništa nije sačuvano. Ne zna se, na primjer, ni ko je bio ktitor male kapele posvećene Svetom Nikoli, ali je njene freske izradila, smatra se, neka domaća družina slikara 30. ili 40. godina 13. veka. Tokom 14. veka u manastiru u Studenici su podizane i mnoge druge kapele, i u Porti i u Bedemima. Čak se i danas vide temelji jedne od takvih, kao što je ova jednobrodna crkvica posvećena Svetom Jovanu. Ovaj stari bakrorez iz 1733. godine koji je patrijarh Šaka Benta naručio od nepoznatog zografa, govori nam kako je u Studeničkom manastiru tada bilo već 13 crkava. Na njoj se, iako izbarokiziran i ukrašen više onako kako ga je zograf u svojoj mašti zamišljao, pored niza kapela i crkava, ipak dobro vidi veliki pirg sa sunčanim satom, kapela Svetog Jovana Preteče i pravi kameni letopis sa pločama i napisima preminulih monaha i igumana studeničkih iza oltarske apside Milutinove crkve posvećene Joakimu i Ani. Proći će gotovo čitav vek od začetka Nemanjine Studenice, dok se ne pojavi kralj Milutin, da i ovde sagradi jednu od svojih, možda stilski najkompaktnijih građevina, malu crkvu posvećenu bogorodičinim roditeljima Joakimu i Ani. Ostali su portreti kralja Milutina i njegove mlade žene Simonide, kćeri vizantijskog imperatora Andronika II. Paleologa, a pored njih portreti Milutinovih slavnih predaka, Nemanje, Save. Svetorodno poreklo i blisko srodstvo sa vladajućom vizantijskom dinastijom, sa carigradskim carem, doneli su kralju Milutinu izuzetan ugled među vladarima onog vremena na Balkanu, a njegova zadužbina, sa freskama slikanim u drugoj deceniji 14. veka, ubraja se i danas među najlepše u istočno-hrišćanskom svetu u tom vremenu, nazvanom renesansom paleologa. Mnogo će vode proteći Studenicom,
Mnogo će osipanja i patničkog života monaha ovaj manastir zabeležiti dok se stanje ne popravi. Nestankom vladara i moćnih ktitora, srpska umetnost je izgubila i imućne mecene. Odvojeni odavno od Evrope svojom verom i tradicijom, a predani uglavnom čuvanju svoga jezika i vekovnog umetničkog izražavanja, kada je islam vladao Balkanom, monasi su u srednjovekovnoj umetnosti starih spomenika nalazili i jedini izvor za obnovu slikarskog stvaralaštva. Obrazovani na slavnim delima vizantijskog i srpskog slikarstva, živopisci 16. veka, među kojima je najdarovitiji bio Longin, obnovili su freske u Bogorodičinoj crkvi u Studenici. U Studeničkom manastirskom kompleksu je sredinom 17. veka bilo 13 crkava, ali su nailazila strašna vremena. Studenica je tekla mutna i krvava. Mrak je prekrio zemlju, a zemljotresi, ratovi i pljačke potpuno su osiromašili manastir. Ali ni tada, bez knjiga za bogosluženje, bez odeždi za monahe, bez hrane i mala, manastir ni tada, niti ikada nije trajno napušten. Ratni meteži posle povlačenja Turaka od Beča 1683. godine, kad je u Srbiju prodrla austrijska vojska donoseći pobedu hrišćana, ali izazivajući brzu tursku odmazdu, rušenje manastira i razaranje sela, primorali su Srbe da se sele preko Save i Dunava. Od Velike seobe 1690. pa preko Kočijene krajine 1788. do propasti prvog srpskog ustanka 1813. sa tim seobama, kao plaha reka, neprekidno su pristizali pogruženi monasi naših manastira sa moštima kraljeva i svetaca, sa ratnim barjacima i rukopisnim knjigama. Mošti kneza Lazara ležale su u Vrdniku, cara Uroša u Jasku, Stevana Brankovića u crkvi Svetog Luke kraj Kupinika, a Stefana Prvovenčanog u Feneku. Tu, pored moštiju Prvovenčanog, sedeo je na tronošcu slepi Filip Višnjić i pevao uz gusle pognutom Karađorđu, ophranom brigama. Tvrd na rečima, uvučen u sebe, slušao je vožd slepog guslara o bitkama koje je izgubio, o ustanku koji je propao. Plakao je. Bile su cveti. U Nemanjinoj zadužbini Božja služba i tropar. Opšte je voskresenije i iz mrtvih vozdvigl jesi Lazarja. Opšte je voskresenije prežde tvoje ja strasti uvjerja ja. Iz mrtvih vozdvigl jesi Lazarja. A zatim, pred pognutim glavama ovog studeničkog okolnog naroda, najsvečaniji i najradoznaliji trenutak. Otvara se kovčeg sa moštima Stefana Prvovenčanog.
Ali, dok se vernici klanjaju moštima ovog srpskog kralja, neka naša radoznalost pođe u drugom pravcu, da se setimo beskrajnih putovanja ovog mrtvog vladara. Kada je 24. septembra 1228. umro kralj Stefan Prvovenčani, njegov brat Sava sa velikom pratnjom prenese njegovo telo iz Rasa u Studenicu i sahrani ga u Bogorodičinoj crkvi blizu oca Stefana Nemanje. Docnije su mošti Prvovenčanog prenošene u Žiču, pa vraćene u Studenicu, potom u Sopoćane, gde su bile sakrivene pod zemlju, a posle 211 godina izvađene i postavljene u crkvu. Mošti svetog kralja Stefana Prvovenčanog premeštane su 18 puta. Posle spaljivanja kostiju Svetog Save u Beogradu 1595. godine predstavljale su najveću narodnu svetinju koju su čuvali studenički monasi. Burne godine 1686. monasi su preneli Prvovenčanog u manastir Crnu Reku kod Kolašina i tu ga smestili u gotovo nepristupačnu Pećinsku crkvu. Nakon toga prenete su 1701. ponovo u Studenicu pa u Beograd. Kasnije premeštaju kovčeg Stefana Prvovenčanog još 8 puta. Krenuće još jednom iz Studenice 1915. u vreme Prvog svjetskog rata, prilikom velike neprijateljske invazije na Srbiju, i njegove mošti sakriće u manastiru Ostrogu u Crnoj Gori. Tu će mirovati sve do svršetka rata, kada će se najzad vratiti u Studenicu. Gotovo da se samo kroz ova putovanja mrtvog kralja, preko tajnih noćnih povorki i bežanija, samo iz ovog jednog studeničkog ugla, može sagledati i žilavost jednog naroda i njegova upornost da nekako sačuva svoje daleke studeničke početke. Jesu li slikarstvo i arhitektura Studenice vrhunac umetnosti ranog 12. veka u Evropi? Ni u vizantijskoj umetnosti, ni u italijanskoj romaničkoj arhitekturi ne može se naći slično delo, ni istok, ni zapad, nego treća komponenta, kako tvrdi Miroslav Krleža. Šta su ruke nepoznatih slikara i neimara ostavile posle 8 vekova? Ovde su svitanja krotka i čista i kao da zbog onog kristalnog prosijavanja Nemanjine bele zadužbine počinju ranije nego igde u Srbiji. Kao da vam se odmorni jutarnji kako beleži Stefan Prvovenčani, kao neki neboparni orao istrgao i najednom u visinu uzleteo, zajedno sa ovim neimarskim remek delom. I tako je valjda svakog jutra za ovih 800 godina otkako traje ovo zdanje. Tako je od 1196. godine, kada je verovatno većim delom Studenica bila izgrađena i kada se u nju darodavac Stevan Nemanja uselio kao monah Simeon. Istoričari smatraju da su te godine već bili podignuti i bedemi, i stanovi za monahe, i trpezarija, i crkva posvećena Bogorodici Dobročiniteljki, koja se u prvobitnom obliku sačuva do naših dana sa svojim nazivom Studenica. Zato ćemo danas svemu ostalom okrenuti leđa
i do kraja se posvetiti samo pažljivom čitanju ovog izuzetnog umetničkog dela srednjovekovnog neimarstva. Uzalud ćemo tražiti tačna poređenja. Ni na istoku, u vizantijskoj umetnosti, ni na zapadu, u italijanskoj romaničkoj arhitekturi, ne može se naći potpuno slična građevina. Ako se uz pojam remek dela često podrazumeva i originalnost dela u umetnosti tog vremena, onda originalnost Studenice leži u gotovo savršenom prožimanju vizantijskog i romaničkog shvatanja. Lako je opaziti da su potrebe pravoslavnog bogosluženja uslovile i pojavu trodelnog oltarskog prostora i odvajanje naosa od priprate i da je kupola nadvisila građevinu kao simbol tipičan za svekoliku istočno-hrišćansku kulturnu arhitekturu. 12-ostrani tambur i kriškasta kalota carigradskog su porekla, a slepim arkadama odražavaju se obrisi lukova koji nose kupolu. Iako fasada po vizantijskom običaju odražava konstrukciju građevine, ovdje je pokrivena mermernim ukrasima nasleđenim iz romaničke tradicije. Jer ovo što sada gledamo, sve je romaničko. Romanički su plitki pilastri, romanički je friz arkadica pod krovnim vencem sa ljudskim i životinjskim glavama, romanički su svi prozori i portali, pa i slaganje glatko tesanih mermernih blokova. Ali pođimo malo za ovim veštim klesarima, prepustimo se ovim velikim umetnicima koji su u kamen utisnuli sva razmišljanja svoga ktitora i njegovih obrazovanih savremenika, o prolaznosti ovoga sveta, o trošnosti tela i večnom trajanju duha, o grehu i vrlini, o dobru i zlu. Pođemo za tim apstraktnim mislima koje su sa lakoćom zaodevene u metafore i simbole, a vekovno iskustvo hrišćana sabralo ih u likovne predstave, u jezik kojim su se umetnici izražavali, a vernici ga razumevali. Evo kako klizeći ovim reljefom leva strana označava greh, nemir, pad, zlo i trošnost tela pod pritiskom svih ovozemaljskih zala, a desna ukazuje na vrlinu, večiti mir i blaženstvo raja u savršenom bilju pravilnih i simetričnih oblika. U večnom toku ove lozice teče dakle život, shvaćen kao sukob tela i duha, pun strepnji, straha od smrti i zla što vreba kao zmaj koji uništava čoveka, ali i kao zavojiti put koji vodi u večnost i u rajske vrtove. Hrišćanska dogma nadahnula je studeničke reljefe i ta tanana mermerna tkanja koja jednostavno mame da ih čovek pogladi dlanom i tako uspostavi vezu sa dalekom poetikom vekova. Dočekuju vas tako izglačani tim ljudskim neizdržom već na ulazu u hram. Na zapadnom portalu u vrežu su se upleli mitski simboli daleko stariji od hrišćanstva. U ikonografski jezik studeničkih majstora ušli su tako lavovi, kentaur i sirin, bića koja su stvorena u civilizacijama daleko starijim od hrišćanske, ali su ostala utisnuta u svest ljudi na Mediteranu sve do srednjeg veka, pa su i polako menjali nijanse značenja, prilagođavajući se novim verovanjima. Lav nosi sav taj svet. Simboli i metafore tumače ovozemaljski život, opterećen nemirom, borbama, ubijanjem, grehom i smrću, ali ukazuje i na pobedu vrline i večni boravak sirina ili alkonosa, kako ga zovu Grci, kao rajske ptice u nebeskom vrtu.
Tek možda okom kamere moglo se jasnije vidjeti da su reljefi Studeničkog portala bili bojeni, a nimbovi Bogorodice, Hrista i Arhanđela pozlaćeni. Oči i obrisi kapaka iscrtavani su crnom bojom, pa je izražajnost likova od belog radočelskog mermera postajala upečatljivija. Imena Arhanđela, Mihajla i Gavrila urezana su srpskom ćirilicom. Prvi put. Obrazovani ktitor, veliki raški župan Stevan Nemanja, našao je dakle izvanredne majstore čija veština klesanja u mermeru zadivljuje i preciznošću linije, i punoćom oblika, i skladom opšte zamisli. Hristos, kao Bog i čovek, kao vladar vaseljene, upravlja svetom i doći će ponovo da sudi svima. Hristovo učenje šire apostoli i stiču pravo da budu prikazivani uz učitelja. Klesari, očigledno obrazovani u romaničkom duhu, ipak u ponečemu nisu bili dosledni. Njihovi apostoli kratkih nogu, krupnih tela i velikih glava nemaju klasične proporcije, ali su naloženi program preneli znalački. Čovek je po tom programu opterećen zlom ovoga sveta, ali poučen Hristovim učenjem i saznanjem o njegovoj žrtvi na krstu, može da nađe izlaz i svoj put do rajskih livada večnog mira. A ono što danas zovemo umetničkom slobodom, zapravo udeo umetnika u svemu tome, kako navode neki istoričari, nije bio ni onako veliki, a ni tako mali kako se inače misli. Oni su radili za poručioce koji su im ne samo davali određeni program, već su i po obrazovanju i po rangu u društvenoj hijerarhiji stajali daleko iznad njih. A Nemanjići su bili ljudi svetskog vaspitanja. Stefan Prvovenčani je voleo književnost i muziku, bio je i sam pisac. Njegov sin Radoslav, na primjer, interesovao se za vrlo suptilne teološke probleme. A o Savi da i ne govorimo. Kad je došlo vreme da se ukrašavanje Bogorodičine crkve okonča, Nemanja je već odavno bio mrtav. Tako su se o tome brinuli njegovi sinovi. Sava, tada već arhimandrit, donoseći iz Svete Gori sa sobom i mošti svog oca, sada svetog Simeona, razmišljao je i o umetniku kojem će poveriti izradu fresaka. Voleći umetnost, naši vladari i njihovi sinovi održavali su veze sa najpoznatijim umetnicima toga vremena, a te veze nisu bile ni trenutne ni površne. Jedan Sava Nemanjić, koji je u isto vreme bio i prevodilac sa grčkog, monaški zakonodavac, organizator i crkve i države, pisac, putnik koji je prošao svu Palestinu, Siriju, Persiju, Vavilon, Egipat, Aziju i Trakiju i druge zemlje, doveo je takvog umetnika koji će između 1208. i 1209. naslikati u mauzoleju Nemanjića najlepša i najvrednija dela istočno-hrišćanskog sveta tog vremena. Dobro ste čuli, najlepša i najvrednija. Natpis u tamburu samo nam potvrđuje da se o živopisu crkve brinuo Sava, a izbor i raspored tema svedoče o poštovanju carigradske tradicije. Ali pogledajmo šta je ostalo od tih fresaka. Čovek se i danas naježi od udara čekićem varvarskih ruku, žalosne, izranjavljene freske. Zaštitnik Nemanjića vladara, Sveti Stefan, dobio je svečano mesto uz ikonostas, a u potpunoj frontalnosti njegovog lica i u ogromnim očima slikar je našao izraz duhovnosti kojom su ozareni samo izabrani, oni koji su još za života tako reći okrenuti večnosti. Odsustvo ljudskih osjećanja je potpuno i taj izraz bez senke sumnje govori: svetitelj je prebrodio sva ljudska iskušenja i izdigao se do večnih predela. Slikajući takve monumentalne figure, studenički majstor zna da stapa tonove u savršene nijanse glatkih preliva. Potez mu se gotovo ne vidi, a na licima njegovih svetitelja vlada mir
i usredsređenost na neki, onaj drugi, nevidljivi svet. Tipičan carigradski umetnik po svojim shvatanjima, po prefinjenoj paleti, glavni studenički slikar ostvario je u Naosu program koji odaje posebne ideje srpske sredine ranog 13. veka. Priča o mudrom starcu Varlamu i princu Joasafu, koji je napustio ovozemaljska blaga da bi se predao višim i nezemaljskim ciljevima, umnogome navodi na život Save Nemanjića. Njegov pak sveti zaštitnik i monaški uzor, Sveti Sava Jerusalimski, naslikan je kao na ikoni, pod svečanim okvirom, uz oponašanje reljefnog ukrasa. Sava se nije samo umešao u izbor tema i raspored scena, već je mnogo pre nego što je 1219. godine ostvarena autokefalnost srpske crkve, uveo na freskama i srpske natpise uz sve figure i scene. Po ugledu na velike i slavne vizantijske manastire, Sava je također ustanovio lik Bogorodice Studeničke. Taj uzbudljivi, lepi lik žene sa detetom, kao neka naša Đokonda, zadržavan je docnije kao ikonografski tip, jer se u srpskoj sredini toga vremena osjećala potreba za stvaranjem posebnih mesnih kultova. Sve se u ovom slikarstvu znalo. Sve je dakle imalo svoje značenje i svoju logiku i važnost. U oltaru je najviše korišćeno zlato, a pozadine su bile žute da bi pojačale utisak mistične svetlosti. U naosu, gde je stajao narod, vernici, pozadine su slikane plavo, a nimbovi svetitelja pokriveni zlatom, tako da je svetlost, pošav prema zapadu, postepeno opadala i gasila se. Ali ni zlata, ni najvažnijih slika u oltaru i na ikonostasu danas nema, kao da se neko trudio da izbriše tragove najboljeg studeničkog freskomajstora. Istoričari umetnosti su većinom oprezni i tvrdokorni ljudi i retko će se opredeliti kad ih dovedete do toga da kažu najlepše, najveće. Ali retko koji neće priznati kad je u pitanju freska Hristovo raspeće na zapadnom zidu Naosa, da je to najlepša kompozicija u srpskom slikarstvu ranog 13. veka. Postavljena na neuobičajeno mesto, gde se najčešće prikazuje uspenje Bogorodice, a upravo u blizini onog dela hrama gde se nalazi Nemanjin grob, ova freska nije slučajno tu. Jer slika koja nameće razmišljanje o Hristovoj smrti, žrtvi i vaskrsenju navodi nas i na jedan drugi put u kojem se naslućuje misao i namera arhimandrita Save i njegove želje da srpska crkva dobije svoga sveca i uspostavi kult oko njega. Ali pokušajmo da vidimo kako radi taj veliki fresko majstor, kome ni imena ne znamo, kao što mnogim genijima pre i posle njega iz Nerezi, Sopoćana i Mileševa imena ne znamo. Na ljudskim figurama on naznačava volumen tek toliko, tek u stepenu koji omogućava potvrdu verodostojnosti prikazanih lica i događaja. Odnos majke i sina, svojstven svim ljudskim bićima, ovdje je podveden pod zagonetku te čudne smrti koja je u stvari značila pobedu. Majka i učenik Hristov tuguju, ali su uzdržanih osjećanja i puni nekog diskretnog divljenja i poštovanja. Blaga grimasa na licu Bogorodice odaje nam slikara kome je dogma o Bogu i čoveku, raspetom na krst, važnija od ljudske patnje. Hristov lik je miran i nepovređen telesnim mukama. Bogorodica samo lakim pokretom svoje desnice izražava pre poštovanje nego tugu. Gest Jovana, Hristovog omiljenog učenika, bol je bez krika, bez uznemirenosti na licu, koje i u tako teškom trenu rastanka sa voljenim učiteljem eto zrači s pokojem vernih.
Čak i rimski kapetan, koji je tu doskoro zapovedao stražom i bio neprijatelj, postaje privrženik pred tim čudom na krstu, shvata na jednom istinu i ostaje tako večno slavljen u ikonografiji kao Longin, svedok verodostojnosti i evanđelskog događaja. Kada je u 16. veku ponovo popravljan prvobitni studenički živopis, slikari su intervenisali samo na krajnjoj ženskoj figuri, ali time nisu poremetili prvobitnu zamisao cele kompozicije. Iako bremenit uzbuđenjima pred vrhunskom umetnošću, čovjek se možda i nerado prihvata novih susreta. Ali nastavak slikarstva, nastalog nekoliko decenija kasnije u Radoslavljevoj priprati, stavlja pred njega i nove zagonetke, i srpske istorije i umetnosti. O Studenici su se dalje brinuli Nemanjići kao o svojoj porodičnoj zadužbini, pa je logično da je i unuk Stevana Nemanje, a sin prvovenčanog i njegovog naslednika na srpskom prestolu, kralj Radoslav, želeo da sa svoje strane nešto pridoda. Tako je između 1228. i 1234. godine podigao spoljnu pripratu koja natkriljuje onaj sjajni zapadni portal Nemanjine crkve i služio je kao predvorje u kojem je bila krstionica. Naknadno je tu postavljen i grob kralja Radoslava. Krstasti svodovi ojačani jakim rebrima i slepe arkade sa prelomljenim vrhom kao u gotici ukazuju na zapadnjačko obrazovanje Radoslavljevih graditelja. Slikari pak, koji su radili za kralja Radoslava, nisu nastavili istraživanje monumentalnih oblika koje je u Studenici započeo veliki slikar iz Nemanjine crkve. U severnoj kapeli je radio majstor oslonjen na iskustva komninskih slikara, koji su mrežom linijica brazdali lica i ostvarivali utisak reljefa. Slikajući uobičajene likove pisaca liturgije, Vasilija Velikog i Jovana Zlatoustog, slikar iz severne kapele se pokazao kao čovek konzervativnih shvatanja, veran linearizmu, odavno napuštenom u delima vodećih carigradskih umetnika. U južnoj kapeli, međutim, istaknut je oko 1235. kada je završavan živopis, a kralj Radoslav već bio zbačen s prestola, jasan program državne i crkvene ideologije Srba. Žitije svetog Simeona Nemanje i njegova završna istorijska scena prenosa Nemanjinih moštiju iz Hilandara u Studenicu svedoče o uvođenju i slavljenju kulta prvog studeničkog ktitora i prvog srpskog svetitelja, rodonačelnika Loze Nemanjića. Konačan pad srpskih zemalja pod vlast Turske 1459. godine obeležio je zamiranje umetničke aktivnosti. Nestanak srpskih vladara i oblasnih gospodara, despota i plemića značio je i nestanak bogatih mecena i darodavaca. Tek u drugoj polovini 16. veka, u mirnijim prilikama, pojavili su se novi ljudi iz naroda, pa i sami monasi i crkveni dostojanstvenici preuzimaju ulogu obnovitelja starih manastira. Posle 1557. godine, kada je obnovljena Pećka patrijaršija, oživela je umetnička delatnost u srpskim zemljama. Sa natpisa na fresci Bogorodičnog uspenja saznaje se da su iguman Simeon i studenički monasi smogli snage i sredstava
i obnovili stari živopis trudom živopisaca koji su posao završili 1568. godine. Oni su očistili trošni malter na oštećenim mestima, umetnuli novi i na njemu doslikavali izgubljene kompozicije ili samo figure. Kompozicije su im statične, schematizovane, pozadine su im uprošćene, a odnos figura i prostora u kojem se kreću sveden je na jedan plan. I pored živopisnih pojedinosti, opisa stonog pribora ili muzičkih instrumenata u ruganju Hristu, slike 16. veka su izgubile duhovnu snagu starog živopisa i harmoniju njegove palete. Nad Nemanjinim grobom dodali su liku Ktitora kraljevsku krunu, koju on nikada nije nosio. Ktitorskoj slici su dodali i lik Stefana Dečanskog, vladara iz 14. veka, čiji je kult pomno istican krajem 16. veka. Nemanjići svetitelji, Simeon, Sava i Dečanski, okupljeni su tako na novoj slici kraj groba svetog Simeona. U Nemanjinoj priprati obnovljen je i portret njegove žene, monahinje Anastasije. Najnovija iskopavanja su pokazala da je ženski kostur počivao u grobu pripremljenom pod slikom Anastasije i veruje se da je baš tu i sahranjena. U sukobu dveju civilizacija na Balkanu, hrišćanske i islamske, crkvena umetnost je bila, pre bi se reklo, samo neki znak života pobeđenih. Odbrana tradicije i odbojnost prema svakoj novini iz zapadne Evrope značile su u tim vremenima i težnju da se opstane i izrazi pravo na održanje nacionalne svesti. U Bogorodičinoj crkvi u Studenici današnji čovek počinje da shvata istoriju i spoznaje umetnost koja se početkom 13. veka na tlu današnje Srbije vinula do evropskih vrhova, ponudivši nadahnuće mnogim kasnijim pokolenjima. Da li treba i pretpostavljati šta će bar svakom petom mladiću i devojci iz ovih đačkih ekskurzija, koje ovamo i danas, povodom proslave 800-godišnjice Studenice, dolaze izmrcvareni rizičnom vožnjom po razlokanim srednjovekovnim drumovima, značiti ovaj susret? Biće nesumnjivo dragocen. Susret koji su priželjkivali mnogi znalci i istraživači svetske umetnosti. Ali susret sa pravim biserom studeničkog kompleksa, sa zadužbinom kralja Milutina, čudesnom isposnicom Svetog Save, bogatom riznicom srpskih vladara, imat ćemo u sledećoj emisiji. To će biti i poslednji studenički zapis ekipe obrazovnog programa Televizije Beograd. Još jedan susret sa Studenicom. Milutinova crkva, pravi biser umetnosti srednjeg veka. Uzbudljivi susret s prošlošću, čudesna isposnica Svetog Save na liticama Čemernog. Zagonetna Nikoljača. Prsten Stefana Prvovenčanog, jedna od najznačajnijih nacionalnih dragocenosti. Od svih crkava podignutih u Srbiji u drugoj polovini 12. veka, nijedna nije imala uticaj i značaj kao Studenica. Namenjena da bude grobnica Nemanjića,
Ona je u srednjem veku bila prva po rangu među manastirima. Nije onda čudo što je pre svojim značajem, a i lepotom, privlačila druge ktitore da joj budu u blizini. Nije čudo što su se u decenijama i vekovima koji su sledili oko nje rojile nove, manje kapele i hramovi. Tako je, poštujući u ovim emisijama već od prvog kadra hronologiju ugradnje, sada na redu sačuvana kapela Svetog Nikole, zvana Nikoljača, za koju se ne zna ni ko je bio ktitor, ni kada je tačno sazidana. Kada je otkopavana i čišćena od vekovnog nanosa, prve pretpostavke bile su da su je zidali graditelji Nemanjine zadužbine uporedo, da bi za sebe imali mesto za molitvu i crkvene obrede. Posle je ta početna pretpostavka odbačena, ali zbog neke skladnosti o njoj je ostao epitet najljupkije građevine u krugu Studenice. Iako skromna, mala i jednobrodna, bez kupola i ukrasa na fasadama, ona je podsjećala na nešto intimno i priručno, na neki mali građevinski čarobni kovčežić. Pretpostavlja se da je nad zapadnim ulazom u niši bilo islikano poprsje patrona Svetog Nikole, omiljenog zaštitnika Stevana Nemanje, a možda i nekog od njegovih naslednika. Danas ima malo starih fresaka u ovoj kapeli, a ni ikonostas nije prvobitan. Naslikana poprsja Hrista, Bogorodice, Svetog Jovana Preteče i Apostola doneta su iz neke druge crkvice i veruje se da ih je naslikao najveći srpski umetnik 17. veka Georgije Mitrofanović, inače hilandarski monah i živopisac čije su freske sačuvane na širokom području od Peći do Krupe. Ono što malu Nikoljaču sigurnije određuje u vremenu, to su ostaci njenih fresaka koje po stilu pripadaju freskama iz 40. godina 13. veka. Dela su to nekih domaćih majstora koji su slikali još u Prizrenu i Morači, jer je njihov način rada veoma prepoznatljiv i vuče na komninska iskustva vizantijskih majstora druge polovine 12. veka. Prestiž Studenice bio je u srednjem veku toliki da je i jedan tako moćan vladar kao što je kralj Milutin nalazio za potrebno da tu, blizu Nemanjine, podigne 1314. i svoju crkvu posvećenu Svetom Joakimu i Ani. Ističući to u natpisu, a i da je praunuk Svetog Simeona, kralj Milutin ipak nije dozvolio da njegova zadužbina nadvisi kubetom Nemanjinu crkvu, niti da fasadom zaseni blesak mermera Nemanjinog grobnog mesta. Njegova zadužbina je mala građevina, ali veoma živopisne siluete. Njene osnovne forme podsjećaju na simboličnu viziju vaseljene, jer po drevnim hrišćanskim verovanjima Vasiljona je ličila na kubus pokriven poluloptom nebeskog svoda. Podižući svoju crkvu kraj Nemanjine, za Milutina je pre svega bilo važno da time posvedoči svoju pripadnost svetorodnoj lozi i legitimnost vlasti koju je nasledio od svojih Nemanjića predaka. Dakle, skromnija u materijalu, ova Milutinova crkva ipak je s polja oživljena podelom na vodoravne vence, a slepim arkadama je po vizantijskom običaju odražavala konstrukciju koja nosi kube.
Ta savršena harmonija ove nevelike građevine s polja dobila je također i svoj graciozni sklad u enterijeru i slikarstvu gotovo briljantne estetske rutine nekih bravuroznih majstora lake i uvežbane ruke. Prvi put se eto znaju i njihova imena i oni smeliji i nestrpljiviji istoričari žure sa sigurnošću da saopšte da su to ona dva već poznata Milutinova majstora, Mihajlo i Evtihije, koji su slikali Staro Nagoričino, Svetog Nikitu i Sveti Kliment, gde su se i potpisali, a oni drugi i oprezniji su za poznatu naučnički opreznu formulaciju koja počinje sa veruje se, pretpostavlja se. Pantokrator u temenu kubeta Milutinove kraljeve crkve, tvorac i vladar Vaseljene, bdi nad svetom koji je stvorio. Nebeska liturgija koju služe anđeli prvi put je naslikana ovde u Kraljevoj crkvi u srpskom slikarstvu. I scene velikih praznika se nižu u istom ritmu. Blagovesti su na istoku, a ostale kompozicije redom pokrivaju južni, zapadni i severni zid. Ostvaren je savršeni sklad zidova i slika. Nežni gest Bogorodice na slici Hristovog rođenja nije realistički motiv preuzet iz života običnih ljudi, već ilustracija liturgijskih stihova. Pesnik je opevao zabrinutu Bogorodicu koja u detetu prepoznaje onoga koji će biti žrtvovan, prepoznaje velikog cara Vaseljene uprkos njegovom majušnom ljudskom liku. U simboličnom značenju učestvuje i pejzaž pretvoren u geometrizovane plohe koje, kao svetle humke, odvajaju epizode priče. Pastiri su svedoci događaja. Uverljivo su prikazani kraj stada, jer scena treba da obezbedi utisak verodostojnosti zbivanja. Kupanje novorođenog Hrista nije pomenuto u tekstovima Evanđelja, ali se obavezno slika u Hristovom rođenju, pošto su i u antičkoj umetnosti tom scenom počinjali biografski ciklusi o bogovima i herojima. U Hristovom krštenju sem protagonista, Hrista i preteče, na slici je očuvana i personifikacija reke Jordana. S amforom, kao antički rečni bog, Jordan je ipak pokriven oko bedara. Umetnik kralja Milutina nije ispoljio smelost nekih savremenika iz Carigrada, koji su personifikaciju Jordana slikali kao nagog rečnog boga. Odlično nacrtano telo Jordana otkriva međutim darovitog i obrazovnog slikara koji je radio u Kraljevoj crkvi. Scene velikih praznika teku s leva nadesno, olakšavajući shvatanje pouke kroz priče koje tumače dogmu o ovaploćenju. Simetrija, mir i stabilnost pretvaraju te slike malog formata u kompozicije svečanog, skoro monumentalnog izgleda. Mali broj učesnika tumači događaj. Ne ispoljavaju svoje osjećanja, sem ponekim gestom. Uzvišeni su i u bolu, mirni, puni poštovanja prema mrtvom Hristu. Samo anđeli plaču, ponašajući se kao ljudi, umjesto da slave pobedu i trijumf duha nad materijom. Slikar ih shvata kao realne učesnike u evanđeljskom događaju. Glavni slikar kralja Milutina, verovatno Mihajlo Astrapa, snažno je izrazio pobedu Hrista nad Hadom, svetlosti nad mrakom. U žurnom pokretu Hrista i zalepršanom plaštu otkriva se radost. Naglašene dijagonale u kompoziciji pojačavaju utisak drame. U apokrifnoj priči o Bogorodici susret Joakima i Ane prethodi rođenju Marije. Rođenje Bogorodice je jedna od najlepših slika ne samo u srpskoj, nego i u vizantijskoj umetnosti ranog 14. veka. Zrači mirom, intimnošću, toplinom i savršenim redom.
Sve figure i epizode savršeno su raspoređene u dubokom prostoru scene s više planova. Gestovima i kretnjama figure ukazuju na majku u geometrijskom središtu slike. Slikari obrazovani u vizantijskoj likovnoj tradiciji uvijek su slikali nezemaljske prostore, čak i onda kada su se trudili da život svojih junaka prikažu veoma uverljivo, uz obavezno kupanje posle rođenja. Ni milovanje deteta, apokrifno žitije Bogorodice ne pominje, ali se i ta scena uselila u slikani ciklus kao nasljeđe iz starijih likovnih uzora. Ljudske figure su visoke samo 90 cm na freskama u Kraljevoj crkvi, ali plene pažnju kako savršenim znanjem anatomije i antičkih kanona lepote, tako i uzdržanim ritmom pokreta. Vavedenje je slika antologijskog značaja. Na Balkanu su bili retki umetnici, čak i u vreme renesanse paleologa početkom 14. veka, koji su se do te mere približili antičkom shvatanju lepote ljudskog tela i ljudskog lika. Glavni slikar kralja Milutina udahnuo je bogorodičinim pratiljama skoro odsutan izraz i lepotu helenističkih boginja zanetih svojim razmišljanjima. One prate malu Mariju da bi je ostavile brizi sveštenika i anđela u hramu. Učenost slikara kralja Milutina ispoljila se naročito na bogorodičinom uspenju. Apostoli doleću na oblacima, anđeli sa skiptrima u rukama prate nebeskog cara, narod prilazi i pogrebna povorka kreće prema grobu u Gecimaniji. Apostoli nose Bogorodicu kao što su starozavetni sveštenici nosili kovčeg s Mojsijevim tablicama. Stara pesnička metafora o Bogorodici, starozavetnoj skiniji, pretvorena je u sliku višeslojnog značenja. Za neuke tužni prizor, a za učene slika puna metafora i aluzija na pesnička i besednička dela o smrti kao snu i o nadprirodnoj moći tvorca. Najlepši ikonografski portreti izrađeni su u oltarskoj apsidi gdje najugledniji vizantijski pisci liturgije i slavni bogoslovi služe udruženi u simboličnom obredu. Simetrija i sklad osnovni su zakoni raspoređivanja figura. U izboru tema kralj Milutin je naglasio prisustvo Hristovih predaka i svojih svetih praroditelja. Sveti Simeon i sveti Sava posreduju kod Bogorodice i Hrista za svog potomka kralja Milutina. Smelo poređenje Hristovih i kraljevih predaka svedoči o moći ktitora. Uz ovo delo koje ćemo, poput slobodnijih istoričara, ipak pripisati Mihajlu i Evtihiju, uz ovo, dakle, njihovo delo, slikano kao iz jednog neprekinutog daha, a natopljeno nekom helenističkom vedrinom i melanholičnom odsutnošću, ide valjda i zasluga naručiocu kralju Milutinu, koji je kao najveće kulturne i umetničke mecene u istoriji posjedovao onaj prefinjeni ukus za izbor umetnika i puno razumevanja za njihovo stvaralaštvo. Te povorke sanjalačkih žena, ti ritmovi draperija, te intimne porodične scene, kao sa dragocenih žanra slika najblistavijih holandskih slikara, podsjećaju na neki zabačeni antički gaj u kome se odvija tiha, vanvremenska kamerna kantilena, koja je na neki čudan način i sasvim blizu i sasvim daleko od stvarnog života. Ali ništa valjda toliko ne ide uz kamerno slikarstvo Milutinove crkve, nego sa zasićenim očima izaći napolje pod one mirisne dafine,
čije prethodnice nekada davno doneo Sava Nemanjić, dolazeći iz Svete Gore, a čija se bledo-srebrnkasta zelena gama potpuno nadovezuje i dopunjava sa osnovnim tonom ovih fresaka. Te melanholične stare krošnje, pa ovi redovi postrojenih pepeljastih krajputaša, u kojima su obični ljudi s običajnim poštovanjem zastajali pred glavnim ulazom u zadužbini kraljeva, ali sa nadom da će baš tu izaći iz svoje anonimnosti i izdejstovati pravo naroda na svoje pojedinačne sudbine. Sa svim tim, na izgled nevažnim i sporednim okolnostima, doživljaj postaje zaista potpun. Početkom 13. veka i ponovo početkom 14. veka u Studenici su ostvarena dela koja su obogatila umetnost Evrope. U kasnijim vremenima u Studenici više nisu dostizani vrhovi, ali se živelo i stvaralo uprkos rušenjima i stradanjima, uprkos opasnostima koje su donosili ratovi i neprijatelji ili prouzrokovali neuki branitelji i obnovitelji. Pre nego što napustimo zadužbinu Nemanjića, ipak je i gostinski red da se oprostimo od naših domaćina. Sigurno je da ćemo na njihovim portretima, bez onih dubokih zelenih senki koje se vide na licima svetitelja, pronaći nešto i od psihologije i diskretnih tumačenja, iako slikar nije smeo da bude ni blizu nekog svog ličnog izraza. Zar u Nemanjinom portretu ne prepoznajemo, na primjer, onu scenu u kojoj, dok ga imperator Manojlo vodi kao trofej ulicama Carigrada u triumfalnom defileu, masa u isto vreme zviždi, ali se i divi toj lepoj, visokoj figuri ponosnog varvarina. Zar za Radoslava i Vladislava nije zapisano da su predstavljali predivne prizore za sve koji ih gledaju? Da je Milutin već kao dete imao neiskazano divan izgled, a i posle ga svuda prepoznajemo po kosim očima i crnoj puti, a i kao čoveka o kome su se do danas sačuvala predanja kao velikom miljeniku žena, zbog koga je krhka i tek u prvom pupoljku supruga Simonida zauvek otišla u manastir i zamonašila se. Makoliko da je uopštena, slikar je ipak davao ideju o određenoj fizionomiji slikanih vladara donatora. Rastajemo se od njih sa utiskom da nisu bili bez vrlina, ali sigurno zrače zastrašujućim autoritetom i važnošću. Kao i svi stari srpski manastiri i građevine, Studenica ne dočekuje današnjeg posetioca onakva kakva je nekad bila. Njena istorija, dramatična kao i istorija njenog naroda, učinila je da njena celina bude narušena, ambijent izmenjen. Profane zgrade su ruinirane, stare ikone uništene, dragocene knjige i predmeti raznošeni. Svraćamo u Savinu trpezariju u kojoj više nema živopisa, ali čiji potpuno restaurirani interijer impresionira monaškom belinom i prozračnim nežnim senkama. Ona je danas samo pretpostavka, čak se približava svojim korbizijevskim čistunstvom našim danima, ali zašto da ne? Ali ovaj okolni narod koji bi ovamo u Studenicu dolazio da odstoji na nedeljnoj službi, da posedi okolo na travi i izletnički se prihvati jela i pića, uvek je najradije i sa divljenjem obilazio onaj deo sa riznicom, koja je direktnije nego oštećene freske za njih bila svedok o bogatstvu i raskoši kojom su bili okruženi srpski vladari.
Kad su početkom 18. veka studenički monasi preuzeli brigu o moštima svetog kralja Stefana Prvovenčanog, uz njih su primili i mnoge dragocene predmete, a na ruci Prvovenčanog bio je još kraljev prsten, koji danas predstavlja najveću dragocenost studeničke riznice. Ova ukrasna tkanina, sačinjena za turskog sultana Bajazita I, mogla je prispeti u Srbiju možda kao dar Olivere, kćeri kneza Lazara, koju su posle poraza Srba na Kosovu i Lazareve pogibije dali Bajazitu za ženu. Prilikom posete Lazarevića Bajazitu, Olivera je dakle mogla uručiti ovu tkaninu kao dar za pokrov moštiju Stefana Prvovenčanog. Ova plaštanica Antonija iz Herakleje, koja je savršeno izvezena i nabavljena verovatno u nekom grčkom području, također je kao dragocenost poklonjena moštima Stefana Prvovenčanog. Ali čivot u kome leže mošti Prvovenčanog nije prvobitan. U dugoj manastirskoj prošlosti on je više puta menjan i prepokrivan. Posljednji pokrov je izradila i poklonila 1813. Jelena, žena Karađorđeva. Ovi komadi nakita dospevali su najčešće kao povremeni pokloni. Oni svedoče i o razvijenim zanatskim radionicama i darovitim majstorima u srpskim zemljama u vreme Turaka. Tako i ova studenička kadionica umjesto gotičke strele na vrhu poklopca ima tambur sa krstom koji je preinačen u nekoj domaćoj radionici, a strani model prepravljen za upotrebu pravoslavne crkve. Studenica je tada dobijala mnoge luksuzne predmete. Najstarija sačuvana knjiga u studeničkoj riznici je rukopis 4 evanđelja iz 16. veka. Pisana je ćirilicom i ukrašena zastavicama naslikanim na svakom početku evanđelja. Svečano opremljeno kožnim povezom, verovatno je stajalo na časnoj trpezi i služilo u liturgijama o praznicima. I dok prolazimo pored ovih, sigurno samo neznatnih ostataka bogatstva i ukusa, koje je vekovima harano i pljačkano, moramo da se prisjetimo kako je stari Milan Kašanin, koji je naročito voleo da prouči i izađe u taj privatni život Nemanjića, o tome govorio. Kako su, često se ženeći latinkama, Nemanjići i svoje kćeri udavali za latine. Pa kako su ti Nemanjići bili stalno u akciji, na putovanjima, na svadbama i krunisanjima, poznavali običaje i prilike i kako su želeli da budu ne samo slični latinima, već i da ih nadmaše. Da su taj skerlet, taj somot i brokat koje vidimo na freskama, oni ne samo nabavljali reda radi, već i zato što im se to sviđalo. I da zato nije slučajno što su baš te profane stvari nestajale i odnošene brže i efikasnije nego crkvene. Ali u 17. i 18. veku, kada su studenički monasi jedva nekako održavali svoj osiromašeni manastir, krenuli su studeničani da traže pomoć u Vlaškoj, u Moldaviji i Rusiji. Obraćajući se tada moćnim pravoslavnim vladarima ovih slobodnih zemalja, odnosili su poneku skromnu ikonicu ili miro sa groba svetog Simeona Nemanje, šireći tako kult svog svetitelja, a otuda donosili zlatne putire i druge dragocenosti. Ali i te predmete iz obnovljene riznice studenički arhimandrit Vasilije, sklanjajući u Austrijsku carevinu, sigurno nije sve natrag vratio. U takve dane, a i malo kasnije, 1805. u vreme prvog srpskog ustanka, nije se moglo misliti na umetnost i kulturna blaga. Tako su i dva studenička monaha, Melentije i Samuil, umjesto da budu isposnici, bili vojne starešine u Karađorđevoj vojsci. Do ovog pustog, divljeg i zagonetnog mesta, gde se vekovima odvijao nevidljivi odlomak isposničkog usamljeničkog života studeničkih monaha, došli smo posle 2 sata veranja kroz šumurine Čemernog, u kojima drveće umire prirodnom smrću od starosti, oluja i vremena. Došli smo ovde kao pred mutnu i duboku zagonetku, a čini se da se nigde kao ovde, odakle se manastir Studenica više ne vidi, jasnije ne osjeća delo i doba Save Nemanjića. To lastino gnezdo, sagrađeno kamen po kamen,
zalepljeno uz litice planine da gotovo visi iznad ambisa tamnih klisura, prema predanju sagradio je sebi Sava da bi se tamo predavao osami, razmišljanju i duhovnim vežbama. Ali kako ceo njegov život govori o energičnosti, a ne o pasivnosti, o razboritosti, a ne o mistici, Sava je ovde očišćen i udaljen od sujete svetine, donosio velike odluke o državnosti, o autokefalnosti crkve. Da li je iko u većoj tišini obavljao tako značajne i sudbonosne poslove za jedan narod i jednu kulturu, kao tada Sava Nemanjić? U ovoj vanvremenskoj tišini odvijao se docnije tihi, smerni život učenih monaha, koji su drugujući sa pticama i oblacima čuvali i prepisivali srednjovekovne knjige i mlađim pokolenjima prenosili bogoslovska znanja i srpsku pismenost. Retki i odvažniji namernici zaticali su docnije ovde uglavnom pobožnike, kao onog starog Gavrila Milovanovića, čistog i dobrog skoro kao dete, kako nožićem delje male drvene krstove, gradi sebi buduću grobnicu. Posle je do nas dole, jedne nedavne ljute zime, stigla mala novinska vest kako je iznemogao i star, sedeći pored vatre u ovoj gornjoj isposnici, u požaru izgoreo monah Gavrilo. Tako se i onako mali broj monaha još više smanjivao. Od nekadašnjeg brojnog studeničkog bratstva, u kome je u onim davnim početnim vremenima bilo oko 500, danas ih ima svega 7, koji pored molitvi, bogosluženja, postova i stvari duha, treba da savladaju i desetine hektara imanja, a i da izdrže svakodnevnu napadnu radoznalost nas ostalih iz profanog života i sveta. Bližio se smiraj posljednjeg dana kada smo se popeli na obližnji Ćuvik, odakle se možda Studenica najintimnije doživljava. Na tom mestu, na jednom, u divlju travuljinu zarastao grob i skroman spomenik sa epitafom. U ovom grobu počivaju kosti monaha studeničkog Hadži Germana Despotovića. Poživeo 78 godina, umro 1884. Iza groba, na pola metra, bodljikava žica, kao kraj manastirskog imanja. Sedeo je znači tu pre 100 godina na pola metra od sveta iz koga je došao i gledao možda kao mi sada kako neki od monaha počinje da zvoni i poziva na večernje. Šta li je mislio i razmišljao smerni monah German, dok se možda isto ovako naglo spuštao planinski sumrak i silueta Studenice tonula u neko rumeno, mutno ulje večeri? Možda je, slično kao i mi, ko zna po koji put proveravao, da li je igde video sličnu građevinu u kojoj su tako podjednako bili savršena arhitektura, ukrasna skulptura i zidno slikarstvo. Takva punoća i takvo potpuno jedinstvo ostvareno u njenim verskim, državnim i umetničkim idejama. Zar baš od Studenice, posle ovog remek dela, nismo počeli da verujemo da i ostali spomenici naše srednjovekovne kulture nisu delo neke istorijske slučajnosti ni sudbinske čudljivosti, nego zreli plodovi stalne i povezane aktivnosti jednog civilizovanog društva?